kako je u braku ženi koja pjeva i ženi koja je na estradi, to mogu da vam kažem nikako. Odnosno, to malo ko može da sažvače odlaske, turneje, odsustva. Uredi se, snimaj se, onaj te gleda. Treba imati želudac za to nešto, ali iznad svega moraš biti podrška jedan drugom. Jako je teško razumjeti ženu i možeš da biraš između toga da to trpiš, gutaš, praviš se blesav. Ili kažemo, u redu, hvala, ne bih dalje u tome učestvovala. Ja sada najljepše živim. Naravno, treba očuvati zdravlje prije svega. To da li imaš 1 boru više ili 1 kilo više je potpuno nebitno. Bitno je da se očuvao energiju, znači ništa sjediti pred televizorom i gledati TV dnevnik. TV dnevnik gledaš zbog vremenske prognoze, sve drugo zanemari. Bolje otići malo prošetati, rekreacija, sebi posvetiti se, njega, tijela, lica, skuhat sebi nešto lijepo. Nešto moraš nego što voliš.